Suriye'nin de mecmur şeş jarki em jwara pêşkêş bikin em ji ser nûçeyan dest pê bikin. Çekdarên Soturoyên bi ser peyadê ve çalakvan û nivîskar Silêman Yusuf ravandin. Li Efrînê dizî û talankirin ji aliyê grûpên çekdar ve berdewam e û Encûmena Xwecihî ya Navçeya Bilbilê cilûbergan li ser şagirtên dibistanan bilav dikin. Recep Tayyip Erdogan ragihand merema wan kontrolkirina rojhilatê Çemê Firatê ye. 18,000 sivîl li Sûriyê bûne qurbaniya êrişên esmanî yên balafirên Rûsî. Dubare silav. Li bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê çekdarên Soturoyên bi ser Partiya Yekîtiya Siryanî bi ser peyadê ve çalakvan û nivîskarê dijber Silêman Yusuf ravandin. Ji derekî taybet ji Qamişlo ji Ark News re eşkere kir ku demijmêr heştê êvarê çekdarên Soturoyê êrişî mala çalakvan û nivîskarê dijber Silêman Yusuf li taxa kornîş kirin. Di encam de navborî ravandin û berevcihekî nediyar vebirin. Heman jê derî tekez kir ku çekdarên Soturo kompyûterê Yusuf û hin alavên kesatiyên taybet jî desteser kirin. Silêman Yusuf serkirdeyekî rêxistina Asûrî ya Demokratiyê berê ye û bi dijatiya xwe ji siyaset û kiryarên peyadê re hatiye naskirin. Ravangaha Asûrî ya mafê mirovan ragihand ku çalakvan Silêman Yusuf ji aliyê çekdarên Soturoyên bi ser peyadê ve protesto kir û daxwaza serbestberdana bilez jê re kirin. Rawangeha Asûrî ya mafê mirovan ravandina çalakvan û nivîskarê dijber Silêman Yusuf ji aliyê çekdarên Sotoro yên bi ser peyadê ve li bajarê Qamişlo şermezar kir. Rawangeha Asûrî di daxuyaniyekê de girtina Yusuf û derbasbûna mala wî ji aliyê wan çekdaran wekû binpêkirinekê binav kir û peyadê kire berpirs di ber çarenivîsa wî de û daxwaza serbestberdana bilez jê re kir. Rawangehê her wiha fikar û şermezariya xwe ji kiryarên berdewam yên çekdarên peyadê û aliyên bi ser ve derheqê welatiyên sivîl diyar kir. Govgotina wê ev yek wekû binpêkirinekê ji biryar û yasayên navdewletî re ye. Rawangehê di dawiya daxuyaniya xwe de eşkere kir got kiryarên peyadê dijminatiyekê dixet navbera pêkhateyên deverê. Di demekê de got pêwîstiya deverê bi yekrêzî û alîkariyê heye ji bo bergiriyê di ber deverê de. Şevaborî çekdarên Sotoroyên bi ser peyadê ve çalakvan û nivîskarê dijber Silêman Yusuf li bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê ravandin û berevcihekî nediyar vebirin. Ji derekî taybet ji Qamişlo ji Arkê re eşkere kir got duh demjimêr heştê êvarî çekdarên Sotoro bi sê otomobîlan girtine ser mala çalakvan û nivîskarê dijber Silêman Yusuf ya li taxa kornîş û dorpêçkirin û ew ravandin û berevcihekî nediyar vebirin. Heman ji derî tekez kir got çekdarên Sotoro kompyûterê Yusuf û hin alavên kesayetiyên taybet jî desteser kirin. Silêman Yusuf serkirdeyekî rêxistina Asûrî ya Demokrat yê berê ye û bi dijatiya xwe siyaset û kiryarên peyadê û rêveberiya xweser re tê naskirin. Wezîrê Derveyê Sûriye ragihand ku welatê wî wê çekan bikar bîne eger Kurdan li Sûriyê berêxwedan cudabûnê û diyar kir ku hebûna Amerîkî li Sûriyê rewş têk daye. Wezîrê Derveyê rejîma Sûriye gefa êrîşa leşkerî li ser Kurdan xwar eger berêxwedan cudabûnê ji rejîma Sûriye û tekez kir ku hebûna Amerîkî li Kurdistana Sûriyê rewş têk daye. Wezîrê Derveyê Sûriyê Welîd el-Muallim di hevdîtineke televîzyonî de li gel kenala Rûsya El-Yewm ragihand ku hikûmeta Sûriyê û gelê wê cudabûna Kurdan ji Sûriye red dike û pêwîst e rejîma Sûriyê li dijî wê yekê raweste. El-Muallim her wiha eşkere kir ku metirsiya rejîmê ne ji Kurdan e lê ji Amerîka û destên wên di deverê de ye û diyar kir ku hebûna Amerîka di Sûriyê de neyasayî ye û rewş li Rojhilatê Firatê bi giştî têk daye. Derbarê danûstandinên di navbera rejîma Sûriyê û Encûmena Sûriya Demokratîk ya bi ser peyadê ve Welîd el-Muallim serbar kir û got Amerîka danûstandinên wan têk da û eşkere kir
گوالاتن مزن هردم کردان بکارتینن و پشتره پشتا خود دنوان. المعلم بالکشانسر وی که کردسپیکا دانوستاندنن پیده و رژیم سوریه امریکا آلیکارین لشکری مزن ج پیده رشاند و دانوستاندن راوستیان هروها ایریشی چکدارن رژیم لوی دوره کرن گو او یک نای قبول کرن و تمن ویج بدن. المعلم جدابونا کردان ج سوریه رد کر لی دیار کر گویی دا خواستکارن جدابون لکردستان سوریه ندیتیه به تنه کرد دا خوازه هندک مافن خودکن و اگر او دانستاندنان برژیم سوریه را بکن او بکارن هندکان بدست بخن. ده داویا هفدیتنا خوده ولید المعلم گفا بکار آننا چکان لدجی کردان خوار اگر بره خودان جدابون و سربخابون جی سوریه یان جی هلوستا امریکی لخواگرتن لگوری آخفتناوی. بهاتنا ورزی خواندنی انجمن خواجهی یا دورا بلبلی یا بسر عفرینا روجاوای کردستانی و جلوبرگین تایبت به دبستانان لسر خواندکاران بلاف کرن. لی دورا بلبلی یا بسر عفرینی و انجمن خواجهی یا بهماهنگی لگل رخستنا نور یا خیرخوازی جلوبرگ لسر شاگردین دبستانان لهر یک جگوند خلال که و زعرا و قسط المقدار و قوطان بلاف کرن و بریار اد روژین بیده جلوبرگ لسر دبستانین گوندوارین دورا بلبلی این دنجی وره بلاف کرن. گروپک چکدار آلاوین الکتریکی ین گنده باسوت ده روژا یک شنبه تالان کرن. جدرکی تایبت جگنده باسوت بسر عفرینا روژاوای کردستان و اشکره کرد که گروپک چکدار آلاوین الکتریکی ین تایبت ین که لسر وزیا روژه انگوتاق شمسی کار دکن و الکتریکی و آوا گرم پیدا دکن تالان کرن و او یک لپیش جاوه ریگرا گروپ حمزات یا چکدار و چیبو بیکو ریگری یانجه دستوردانه بکه. لگوری جدرین تایبت کو مالین هر یک ج احمد خلیل و بسام محمد خلیل هاتن ادزین و تالان کرن. تیزانین کو اب نجارا یکیه کو گروپین چکدار لعفرین آروژ آوای کردستان مالو ملکین ولاتیان تالان دکن و ولاتیان دراوینن و هنجار ولاتیان ترور جی دکن. برپرسی پیاده لکامپین در بدرین عفرینی لدردورا حلب مرج ساپاندنا پریان لهمبر وگراندنا ناسنامه این چکدارین یپکی داتینه. جدرکی تایبت جارکی را راگاند کو پیاده لهمبر وگراندنا ناسنامه آن چکدارین کو تولیوان ببون $500 ساپاندیه و به داینا پریان ناسنامه آوان یا سوری و ناگرینه. برپرسین پیاده لکامپین در بدرین عفرینی دبن پیکرین خواده بردوامن و ریگریه لپیش وگرا خلکی جی درست دکن. تماشاوان هجامی بهتر لسر روشا عفرینی و بن پیکرین کو تین کرن لدجی سویلان راوستن ما لستودیو آرکی ببورن ما میوانداری عبدالباقی اسعد سروکی رخصتنا ماف مروان لکردستان سوری کریه ما مستا عبدالباقی تو بخیر هاتی ابداماتا باش دماتج باش لگوری زانیارین ما و هجمارک چالاکی لأوروپا انجام دانش بو بن پیکرین کو لعفرینی تین کرین او چالاکین و چنه اولا سپاسیا ودکم گوز کرم میوانی خو برسیجی بابت گرینگ بو بابت یا گمروج ملتي خرخويا بك انه كانت شيء وكم منظمات ما في مروف ما تشكريه بل عاتقي مي انتهاكات وجرائم عاتقي مي بيتر از خوازم بري حرت شيء اب كردستان بيروز از لي معنا سباسيان فوضيه كم قلت تنسيق النقابه من فوضيه هبو امهاتن وك رسمي دعوه ومراقبه انتخابات ما كرن واز بيجم سري صديق شيست حتى انتخابات قال لك باشون وحسب المراقبين دولين جي تقرير وايو امجي وك مادي ام قم الام شون قال لك صندوق اجي تشتكي بريك وبيك درباس ما بخو وك شخص ما تشتكي انتهاكات ناديتن وضغط من نادي صندوق يقوم شون لسر لهوليري يعني اللي قال لك صندوق قريانجي ما ساعات نهدس بيكر حياه الشاشه ايفاني توكو تشافدر تمزغينيك داما او جيب سركتنا بارتي يلك سباس بو بمزغينيات
استراتيجي ام برساخه بردوام بن هون وجلك چالاكي لاوروبا كرنا جبو بشتوانيا عفرين يجبو بن بيكرين كل دجي سيفيلات تكرن اگر تجمره وان چالاكي خبر چاف بك چالاكي و چبون از دخوازم قلتني كديج بيجبو ملت سوري هيك بريحي اب بشار الاسد دكتاتوري بشار الاسد بري دكتاتورك بو هندري سوري ده بو شخصك بو يرو بحزاره دكتاتور شي بو تبالا خدي بيش جرائم حق ملتي مدكن انما هي بشار تاني بو حزاري قلنا هي حري مزن ودبي محكمه بشار بي قلنا هي ملتي عفرين دستي ويدي جبرقو وقتي وقت حسني مبارك وزين العابدين خبدا علي ويروشا سوري نجا بابي روشي قلنا كاري حري مزني از بشار مزدكم وكرخصنا ماف ومنظمات حقوق انسان تشتكي اخلاق بيرتنا خوش دمران وعائله خوش دمران وبنيه تحديد ندير سوري ديج دمران تخوازن بينها ميجي بقينا ملتي سوري عام جبرت عدم ملتي سوري جهاد بل امي همان پرسش تا بكم چالاكي نو درباري عفرين دل اوروبا چبون دباري عفرينيج اولا احداث عفرينيج بو وقت جو احتلال بو عفرينيج اول احداث هذا شخصيا تكلم بلجنه التحقيق الدوليه رهبون وكنت كماني مباشر تقريبا تقارب يجي حروجي اتصالات لنقابه ما وعفرين دي وبلجنه التحقيق الدوليه وعلاقات مبارها ونجبر لجنه التحقيق الدوليه وقت جو مبارش جو طاي جو مدقينها ما بعرفين جو ريجيم الريجيم ديالو نترك ديال جو درباس بين الانتهاكات التوثيق بكن ما او قاربو او طابقان داي وفركي خوش بونج او طياري مدقان ما باش توثيق كرن تقريبا دور نه منظمات حقوق انسان وجبات السبيل ما بها دور دول سقط وتقريبا جرى اول تاريخ حياته كردي سوري كردستان سوري جو بينجي محامي دنجي مسلاري ملوا محامي در برابر يك بيك كزنابي واني بيرامي بينجي محامي ايجو زك ايش عفريني بون ده توثيق ذكرن بير تعبين قال لك تعبين وبدا زمانه بزماني عربي وانجليزي مجان هيئات دوليه مجان لجنه التحقيق الدولي ومجان فوضيات عليا لسامي حقوقان ومجان حلف ناتو ومجان الاتحاد الاوروبي شخصيا انبار مشنا مجان دواجي بلگین کو تلبیجا و گهان دیوان عالی ناف دولتی ولی سر چه بنامای کوم کربون بلگین بلقاه ما مشترك بلقاه بالتوثيق طبعا بالتوثيق مثلا جدارن واتشبون در بواي قندي قوتي زين تشي قوتي من جرامي قوت حفرين شيد جدار زيتونه بيك اب حيا قو في شكل لوي برادر يتخرب قو شيد كفي او تشي جرامي قوت ندري عفرين تشيبون انتهاكات وجرام ما التوثيق كرن او جدارن كو او مصادركو اف زانياري دانوا تشبون مصادر ما نبي وانا نكر من جبو سلامته او مصادر ما ندري ولا دبون خواجهيبون ندري ولا دبون قام محامي بون دكتور بون ندري ولاد توثيق دم بمعنى توثيق دبي كسي مرود ندري ولاد ذهبن نسال انترنت يقمرو كنت شاب ذهب جبر تتكارج مالا بجوا چند بلگه پیشکشی وان عالی ناف دولتی کرنه بخاطر قال لك بلقه بو كميا قال لك مزنبو كميا قال لك مزنبو بس نب قياسي تشقى بلقه دايتنا تفكرها قياندي انتهاكات اوان چه برسف دانوا واجي او جارا داوي بري دحفتيان بار مشن بركيف خوش بون جبر قبادش مدا خافتنا خد قوت اسخازم ديسا دوباره بكم جو او طايك نقبه موت ودج خوش نظام يخصبون انهم تخازن ببينم احداثا ببينم حاضر ببين نهشتبو نظام يشتبو بالعاده حالات حرب دي قالك حياتي دولي حاضر ببين قانونك بس ما خابن نترك دهلي ونظام دهلي واب جرامي قلت كنت طبعا تركدك ام تركنا كاردك ترك غلط دك بنابي حلفينات وحتى مش حلفينات والخرقد ما قو اب بنابي وخباتك اب انتهاكات ودك لسرنا بودك يعني قلنا بنابي ناتو ونكارب له جرامات شو بلقين ولا سر تركي هنا البلقين مرسل تركي بارقامان يعني او تشتي قول عفرين هاتي كرن دزي كشتين بنيه تحتي دمران تركي خياي نما تشكي مكشوف توثيق دما يكي مزارعك فلاحك ده في شكل سريع تشتغل شيء قناعاتي متحرب على 100 دوات شنبيه جرائم وانتهاكات يعني خياب البرش عبال برت بزونه يجي هو بالي ما توثيق ذكر جويدك جمرتانين معلومات باشا لغور شو باندنا و آلين هنا دبيجن اف بن بيكرن تب بهتري اوان تركي كرنا آلين هنا دبيجن ناب دستي جروبين چك دار تين كرن لغوري وان بلگين و بن بيكرن بهتر كي دكن بيرج صانه بري حرتشتي ترك يرو تحكمي دعفرين دكن بله شو هي شيء بيقول هي مزنيه تركيه جبر دولتك اب فصالح دي طبعا فصالح دي جناها شريك تشكس يقول انتهاكات ابك يقول كاري شريكه مواجهه المزتكن او فصالح وبنابي جيش الحر وبنابي كتابه ومخابن عفريني باجارك بتشوشك بحزار فصال تيتشيبون اما فصالها شرمزادكن بس قلنا هي مزن محكمه قبيكرن دي محكمه النظام التركي حسبان جبر النظام التركي يروح احتلال كلي عفرين
بل. او فصائل اداره دكن وإن او فصائل كارب مدرسه خارن مناطق كردي ومساله ترك مساله سياسي بو وتعدى بو ملتي عفريني بو ضحيه باشا او بن فكرن كل عفريني وجندوارن ويتين كرن همان بن فكرن لكامبين دربدرين عفريني دجتين كرن واجبوان بن فكرنان وشكري وشبلجا درست كرن بمعنى بريانا مشترك توثيق دكن وفا توثيقهم ترجمين بزماني انجليزي وامدين هيئات الدوليه لسر كامبين دربدرين عفريني لسر كامبين وسروا كامباجي انا جنبان دكن روشك انا نخ قال لك روشك خرابه بسر ملتي متي خاصه مثلا نخشي وضعي صحي هندري عفرين دي نخش وا كامبا وفاشلتي ازبان دكم هيزي دولي جبر قضيه نقضيه منظمات حقوقيه يا قواك سياسيه وكارح البكايا جريداي بهيزك دولي بيجو قاربا ضمانه فاني سبيل باشا هون وكو ما في مروفان وجبو ابو ورزي زبستاني تبخوجي دبيجا ورزي زبستاني نيزيكا برف ورزي زبستاني دشن او ولاتين كو او دربدرين عفرينيت كامبان دا بيوستيوان بالي كاريان ها هون وكو رخصتنا ماف وكارك حاضريك اماده كاريه كريج بوان وقت اول احداثها انا تليفونها متجند اول احداثها دبراسيه ومستشفاتي عفريني مستشفاتي عفريني وما بخش شخصيا ما تكليكر وانه على اساس ام كرسي ما كرسي ام تشابه بامني عفريني تشغل حاجتها يومي ما بخو حاضريت كرجري انه ام بين دريا كرسانهم درباسكن عفريني ما خاب ان وقت جابوا دوله رجيمات تركيكتي واحتلال باجاري عفريني احتلال ما كاريبو هانا جي موجود بضاعتك الجمع موجوده مقصه يجبوا عمليات مع عملياتها ما دابونها هناك موجود الجمع على اساس بمن عفريني انا ترك ناهي درباس بن ترك جبر ترك المدنرن او اعتبار ذاك المعارضه منظمات حقوق الانسان قالك ما خابن الدنيا وعالميه منظمات حقوق الانسان الصليب الاحمر هيئات دولي قالك حتى حروبات درباس بن بل انا تبالا خد تركيا كرد درباس بالمطار تركي تلفون او انترنت بين تشكيل بين كارنسي ما شار ما يبغرن يعني باشا اگر ام بهتر لسر چالاکین و کاریک و کریج بو عفرینی جبلی داخویانین شرمزاری بانگین بن پیکرنین کل دجی سویلان تکرن تشتکی ملموس لسر خاکی و چه پیشکش کریه جوان سویلان ما اسخوازم بيجي بيجم شالكي تا وقت قلت بي شالكي دبي ام بحث شالكي اقشابك ما لبر سفارتها امريكي بدايه مشاكر ودنجي مانا برا رواجي مخابن استقبالها منكرن وحكومتها السويسري السويسرا ما مشك لبر سفارتي شكر وقول مقصود خش بر وزن علي جبر بريارك سياسي بو نبريارك عفريني بو هات فروتن عفرين دي قضيه حزبك سياسي بو يا قضيه شر ارهابي كنا قضيه سياسي بو قضيه ملتي كرد بو وشاغي سفارتها ترك خوش بر مدى علي حتى بوليسي سويسري باليسخانه تركيا جي امريكي خوش وضع امريكي يا امريكي امريكي وشاغي من ما خد رخصت وبشتي ما بقى فرنسي رجي امرونشن انه كاري قوتي كرن انتهاكات وجرائم قوت ترك دكي ام هيبين الملتي ما يباده بو ملتي ما تشرنك تقول هناك برسبا وان جواره تشبو برسبا وا فرنسي جمر مشتر قوت امريكي خوش بر مدى علي نقرت انا ما درخست مشر مذاكر انا جي مشر مذاكر فرنسي سينجك بكري جنكي استقبالك جمركر شخصيا اسبير مشتم ووعد داق وعد دم تجي تدي اوروبي قبل وعد دن تنفيذ دكن تقريبا وعد دان قوم في رساله و بقين رئيسي خواه وبشتي رئيسي بحث عفرين يكر امنوا شخصيا دافعك توكو سروكي رخصتنا ماف هون گشتبینن کد پاشا روش در بلگین و این کو درست کردن و راوستاندن جالی ناف دولتی و ورل سر کردن کو اف بن پیکرین در حق سویلان در عفرینی ورل راوستاندن بلگهانا بلگهنابن اف وثائق واثباتات الجماد بي ام بدن هيئات دوليه اخصاص ما ابي جبر من قواك سياسيين يا قواك عسكريين امراض سلاح ودجي تركي بسكن ما شغل ما بالتوثيق او منظمات حقوق حصل منظمات ما منها منظمات النام تنين انها منظمات شركه يبدون بهافر منظمات وجبات السبيل ما بهافر كاركري يعني مجموعات بينكو اف بلغين واوي دان بيدان فرمي بيورا كرين بلغين ما هذا اسباورن بازي ما انا عرض بوج متحده جم فوضيات عليا الاسامي لحقوق صان جبات السربو وبحث بيكر ملف في قمدان وواعد بمردان بحثوا ملفات بكر ما قال لك ملفات قدمادن جوار قال لك جاء احداث جاء ترك شردكر
حياة رجع بري ما شغل ده بازاروكي بيسروكي مسكنين ولهمكي هم هنكي تشيبون ما توسيخ كر أو بالجه باش ميدان واه باشا يعني- جالك سباس سروكي رخصتنا رخصتنا في مروفان كردستان سوريا مابستا عبد الباقي اسعد القلمبو جالك سباس لسر باش ضربونا تالي قلنا اجي تركي خوش جو ابنا ما اني مقام ملتي عفرينيا ملتي بلنقاس ملتي فقير عفرينيا خاصه ملتي عفرينيا واس دنجي خضرنا ما خورتي عفريني ومحامي عفريني براسيجي قال لك زي شيء زي شيء ملتي خبون بينجي محامي بشاب وبروت نسكنين دي شغلين اسباسوا يق دكم سلافن قرن لو محامي جو بتوسيخ شغلين ازنا خوزنا بي وبيج جبابك نادي هنكا بيغوتن برغ نيغوتن بس اسباسا مجموعه جو مركاردكن يق زور سباسواره جالك سباس بوتا دما 48 مجمرین بوری ده 8 ولاتین کردستان سوریه جدو مالباتان ده دریای ایجه ده بن آف بونو جیانا خواه جدستان و یکی دنجی هین نوچه رزگار کرناوی جالی پولیسین دریایی و تنها پشتراست نبویه. دما 48 دمجمێرên borî de 8 welatiyên Kurdistana Sûriyê di deryayên spî û ya îcê de bin av bûn û yekî din jî hîn nûçe bin avbûna wî an gorizgarkirina wî ji aliyê polîsên deryayê ve piştrast nebûye. Di berdewamiya penaberî û derbederî û hewlên bazdana ji mirina li Kurdistana Sûriyê bi hemû şêweyan û çûna berê welatên Ewropayê ve hîn jî welatiyên Kurd rastî bin avbûnê tên û bi şêweyên cuda cuda jiyana xwe ji dest didin. Ji dernê xwecehî ji Kurdistana Sûriyê belav kirin ku hejmarek ciwan ji yek malbatê di deryaya îcê de bin av bûn. Li gorî heman ji deran, keça Hesan Murad endamê emîdariya giştiya Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê û endamê serbixweyê Encumena Xwecehiya Dêrikê ku ji gundê Girbalata Înas Hesan Musa Murad di deryaya îcê de bin av bû û kurê wî Enes hîn nûçeya bin avbûna wî li cem polîsên deryayî Tirkî li bajarê Erdenê piştrast nebûye. Her wiha li gorî agahiyên hatina tekezkirin ku Biraziyê Murad yê bi navê Îmad Mustafa Murad yê 11 salî ji bin aviyê hatiye rizgarkirin û ji bo nexweşxaneyeka Tirkiyê hatiye veguhestin û tuma tirsî li ser jiyana wî tune ye. Her di vê derbarê de sê kes ji yek malbatê dema berê xwedana Ewropayê di deryaya îcê li ser sînorên deryayî yên Tirkiyê de bin av bûn û jiyana xwe ji dest dan. Her li gorî agahiyên arkê ku her yek ji Nîçîrvan Abdulhamîd Heso û hevjîna wî Dunya Abdullah Osman û xwişka Nîçîrvan Hingivîn roja şemiyê bi şevê di deryaya îcê de bin av bûn û jiyana xwe ji dest dan. Nîçîrvan Heso xelkê Qamişlo ye û hevjîna wî Dunya xelka gundê Golîçiyê ya ser bi bajarê Dêrikê ve û neşteciyên kampa Faydê ya penaberên Rojavayê Kurdistanê bûn, belemeya ku her sê navborî tê de bûn, 10 kes bûn. Bi tenê sê kes rizgar bûne û heft kesan jiyana xwe ji dest dane û taniha nasnameya 4 kesê din jî nehatine xuyakirin. Piştî heft salan ji şoreşa Sûriyê û ji ber rewşa ku Kurdistana Sûriyê tê de derbas dibe, ji kiryar û siyasetên PYD yên bi zorî li ser xelkê hatine sepandin û nebûna aramiyê hîn jî piraniya welatiyên Sûriyê nikarin vegerin li ser mal û milkên xwe. û jiyana xwe bi aramî bijîn lewma neçar dibin berev Ewropayê ve biçin û bi armanca dîtina jiyaneka xweş bêxwîn û kuştin û kiryar û binpêkirin diçin û jiyana xwe ji dest didin û zincîra vê çîrokê bi dawî nehatiye. Dibin duruşma ol ji xwedara û Sûriya ji her kesî re û na ji bo biryara rejima Sûriyê hejmara 16 ya taybet bi Wezareta Ewqaf ve hin çalakvanên Kurdistana Sûriyê nerazîbûna xwe danexuyanî û daxwaza rêgiriyê li ber kirin. Çalakvanê Kurd Şepal İbrahim di rûpela xwe ya Facebookê de bila kiriye hejmara 16 ya taybet bi Wezareta Ewqafê sivgatiyê bi Kurd û Aşûrî û Ermeniyan li Sûriyê her wiha miletên Ereb dike. Wan bi hezarên salan vegerandine paş û yekîtiya niştimanî li Sûriyê ji nav dibe. û bendên hejmara 16 ya taybet bi Wezareta Ewqafan de hatiye bi misilmantiyê nel dijî welat û welatîbûniyê û Irûbet û İslamî nasnameya herî serekê ye. Grupa Feylaq Şam ya çekdar ji ajansa Reuters re eşkere kir ku tanha çek û çekdarên wan li devera ku hatî destnîşankirin wekû devera bêçek neliviyane û tu babendî bi rêkeftina Tirkî Rûsî di derbarê vekişana wan nekirine. Di vê derbarê de serkirdeyekî grupa çekdar ya bi navê Feylaq Şam ji Reuters re eşkere kir
کو اوان چکین خوین گران بکشاندنه بو چپرین پاشی تیزانین کو د مهابوری در رکفتنک ترکیه روسی لسود شی د درباره درستکرنا د ورکه به چک ل پاریزگاه ادلب هاتبو انجامدان او بریار تا 15 هیوی مه او رکفتن وره بجیگرن لیبل تانها تو پابندی جالی گروپین چکدار و نهاتیه کرن. رجب طیب اردوغان ایرو راگهاند کو او هول ددن روجهالات چم فراتی کنترل بکن و چکدارن پیاده جناب ببن. سروک ترکیه رجب طیب اردوغان راگهاند کو مرما ترکیه تکبرنا چکدارن یپگین بسر پیاده و لروجهالات چم فراتی و سربار کر کو هولین وان هنه جبو کنترل کرنا روجهالات فراتی به تمامی و دا دیار کرن کو حکومت ترکیه و آرمان جا چکدارن بسر پککی و لشنگال و قندیل جی بکه. تیزانین که حکومت ترکیه گلک جاران گفه به وی آوایی لچکدارن یه پکی و پککی دخواه و وی جاری به اشکره دبیجه اوی روجهالات فراتی کنترول بکه. به موشکین بالستی وکو طولوکرنه کی جئرش اهوازی را پاسدارین ایرانی آرمانج کرنا تروریستین داعشی لروجهالات فراتی راگهاند. ده انجام و ایرشی ده هجمارک سر کرده و اندام اینوان گروپان هاتنه کشتن و هجمارک بریندار کتنه. پاسدارین ایرانی آرمانجکرنا تروریستین داعشی لروجهالات فراتی لسوریه اشکره کرن. او جی بموشکین بالستی وکو طولوکرنه کی جئرش اهوازی را د انجاماوی ایریشی ده هجمارک سرکرده و اندامین وان گروپان هاتن کشتن و بریندار کتن. او پروسه د مجمر دوی پاش نیوروی هات انجام دان و او یک بو موشکین زمین ججوری زلفقار کوتا 700 کیلومتران دیچن و موشکین قیام ین تا 800 کیلومتران دور دیچن. او موشک جباجار کرمانشان هاتن آویتن و کاریبون ارمانجن لباجار البو کمال یا سر بپارزگاه دیرا زوری و لروجهالات فرات بجه ببه. جالی خواه هفپیمانی نافدولتی لدیجی داعش بسروکاتیا امریکا تکزی لسر ایریشا ایرانی موشکی لدورن سوری کر. دوی درباره ده شونریان بردف که فرمی هفپیمانی نافدولتی لدیجی رخصنا داعش راگهاند که دشوا بوری ده ولات ایرانی بیکو اگاداری هفپیمانی نافدولتی بکه بموشکن بالستی ارمانجا دورن سوری کریه و هفپیمانی نافدولتی ویلی کولین کیفکه اگر ایریشا ایرانی مترسی لسر اپراسیون هفپیمانی نافدولتی لسوری درست کریه یا نه. هر دوی درباره ده دیمیتری پیسکوف بردفک کرملین روسی را گهاند که ایریشا ایرانی دکوه دی چارچوبه شر تروری لسوریه ده. روانگاه سوریه مافی مروان اشکره کرد که بهتر جه 18,000 ولاتین سوری بهتری آوان سویلن ده ایرشن آسمانی روسی ده جدما 3 سالان تانها جیان خواه جدستانه. روانگاه سوریه جبو مافی مروان اشکره دکه که بهتر جه 18,000 سوریان بهتری آوان سویلن ده ایریشن آسمانی روسی ده جدما 3 سالان تانها جیان خواه جدستانه. روسیه د 3 ایلونا 2015 ده دستیوردان د کریزا سوریه د کرج عالیه لشکری و جوه دمه تانها 18,096 کسان د انجام وان ایریشن آسمانیان روسی 523 تروریستن داعش هاتنه کشتن. رخصتن مافی مروانج عالیه خواه رخنه لایریشن روسیه کرن و گوتن که او ایریش به سروبر بون و آرمانجا آواهی بنگهن یا باجارن کریه و جوانجی آواهیان خدمتگزاریه مینا نخوشخانهان. ریخستنا کومنسپی براوانی سیویل د دورن اپوزیسیون سوریه در راپورت کده یکشنبه بوری دا زانین که او به پروسین رزگار کرن رابونه یین بدهان پروسین بمباران هزین روسیه لسر آواهیان 2015 و همان رخصتن آماجه کر که روسیه 19 دبستان و 12 بازار و 20 آواهیان پزشکی د 3 سالین بوری دا آرماش کرنه سرباری 21 ناوندین هاوارچونه یین رخصتنا کومنسپی. ارتش اسرائیلی اشکره کرد که وزیر برفانی افیگدور لیبرمان ری داج نوفکرنا درگه الفا نیزیکی دروازه قونیت رای دنابر اسرائیل و سوریه بمبستا ریدان بنتوین یگرتیج بو بردوام کرنا کاری خواه لوی درگهی. هروها ارتش اسرائیلی آماده بونا خواهش فکرنا درگه قونیت رای به سوریه رنو کر او جی پشتی وگرا هزین پاراستنا آشتیه ناو دولتی پشتی 4 سالان جفکیشانا وان.
هجمارek nû ji penaberên Sûrî gihiştine dergehê Zimranê li Qelemunê bi mebesta vegerê ji bo Sûriyê. Ragihandina Lubnanî ragihand ku hejmarek nû ji penaberên Sûrî li Lubnanê gihiştine dergehê Zimranê yê sînorî bi Sûriyê re li Qelemunê û niha amadekarî ji bo vegera wan bi şêweyekê rêkxistî ji bo Sûriyê tê kirin. Di hevdemê kombûna malbatên Sûrî li xala Ebûdiyê û Bîqa ya Lubnanî ew jî bi mebesta vegerê ji bo Sûriyê bêhtirî milyon û nîv penaberên Sûrî li Lubnanê penaber bûne. û sala 2018 bi sadan ji penaberên li Sûriyê ji Lubnanê vegeriyane Sûriyê. Welatê Rûsya ragihand ku derdora 111 leşkerên wê li Sûriyê di 3 salên borî de hatine kuştin ku piraniya wan diketina balafirên leşkerî de bûn. Serokê Komîta Bergirî û Ewlehiyê de Encûmena Rûsya de ragihand ku hejmara kuştiyên Rûsya di Sûriyê de di 3 salên borî de gihiştiya 111 leşkerî. Bêbûneya derbasbûna 3 salan li ser derbasbûna Rûsya di Sûriyê de Serokê Komîta Bergirî û Ewlehiyê de Encûmena Rûsya Viktor Bondarîv eşkere kir ku derdora 111 leşkerên Rûsî li Sûriyê hatine kuştin goneviyê wan diketina herdû balafirên N26 û L20 hatin kuştin. Bondarîv herwiha diyar kir goşbilî qurbaniyên canî ziyanên maddî jî hebûn li Sûriyê. Got bi gotina wî 8 balafir û 8 helîkopter û hindek tank hatin têkbirin li Sûriyê. Di adara borî de balafireke veguhestinê ji jûra N26 li bingeha Hemîmîm ya leşkerî li parêzgeha Laziqiyê hate xwar. Di encam de derdora 39 leşkerên Rûsî hatin kuştin. Herwiha rejîma Sûriyê di eylûna borî de bi şaşî balafireke Rûsî ji jûra İl-20 kire armancı li ser deryaya Spî got encam de 12 çekdarên Rûsî hatin kuştin. Bondarîv herwiha balkişanser wê yekê got ziyanên Rûsî li Sûriyê kêmin li gorî ziyanên Rûsya li Efganistan got 3 salên pêşiyê de dema got derbasî wî welatî bû 4800 çekdarên Rûsî hatin kuştin. Herwiha gelek ziyanên maddî jî hebûn. Di 3 eylûna sala 2015 Rûsya yekem êrişa leşkerî li Sûriyê pêk anî û ta niha êrişên wê berdewam in. Got 3 salên borî de hebûna xwe li Sûriyê berfireh kir lê bingeha wê ya sereke li balafirxaneya Hemîmîm ya leşkerî ye. Bi serketina Partî Demokratîk Kurdistan di helbijartinên Parlamentoya Herêma Kurdistanê de ku duan helbijartinan de PDK Playayeken bi dest anî penaberên Rojavayê Kurdistanê li kampa Kevregoskê aheng li darxistin û alên Kurdistanê û ala PDK hildan û bistiranên netewî, dîlan û keyfxweşiya xwe derbirandin. Vî avayê em gihiştin dawiya nûçeyên xwe em carekê dî ser nûçeyan li bîra we bînin. Çekdarên Soturoyên bi ser peyadê ve çalakvan û nivîskar Silêman Yusuf ravandin. Li Efrînê dizî û talankirin ji aliyê grûpên çekdar ve berdewam e û Encûmena Xwecihî ya navçeya Bilbilê cilûbergan li ser şagirtên dibistanan bilav dikin. Recep Tayyip Erdogan ragihand merema wan kontrolkirina rojhilatê Çemê Firatê ye.
18,000 سیویل li Sûriyê bûne qurbaniya êrişên asmanî yên balafirên Rûsî. هرشاد و بەختەوەر بن.